Maknite se! Maknite se! I vatrogasci vasi, to je ta opcija! Vatrogasci vasi! Dobar dan, u vijestima ovdje ispred škole Pečine se zabavila Maja. Vatrogasac Mirko, do pazi. Blizu stupa je. Još gori. Ej, kako su brzo došli? Ej, ovako malo. Kako je? Ej, ali mi je Marko, na face. Na face. Ej, i objavi. Označi mene. I mene isto. Mene isto. Da nije bilo nas, jesi Marko sve snimio? Da. I heroji spašavaju dan, vodimo. Makni se. Heroji spašavaju dan. Neka crna boja kao da su skaku u kantu. I heroji spašavaju dan. Sven Kirigin i Jadran Nestaros. Vatrogasci Hrvatske. Šta mi bez njih? Šta mi bez njih? Dobro je, daj da snimam. Ovo nije baš Ili Andra. A on je hero je. Neko nam pokazati treći prst Andra. Nemoj. O, vidi Hari. E, a sve je ovo? Ne znam šta je Sve ovo na face. Da. Tamo. Da nije bilo nas ovo bi sve sve Prvi put zagleda nam smeć. Da. Dan. Dobar dan.